Welcome to Together Forever brand, the brand that ages with time. Ladies and gentlemen, right now I am standing here in the cemetery with one of the neighbors to the deceased. Okay, saying she lives on the same street with the deceased. Mawe, bachitofa mafungo ya over Farahan. Ombaisesa nga maanḓa ngauri kha ṅwana vha ro lavhelela zwithu zwihulwane nga maanḓesa kha vhutshilo. Zwino zwo mbaisesa nga maanḓesa ndi tshi khou ri vhabebi kha vha vhudzisese vhana vha vhe dzikhonani kha vhana vha pfhe vhuḓipfhi ha vhana. Tshiṅwe tshifhinga vhana vha shavha u amba na vhabebi. Ndi khou ri kha vhana ni songo na future rine ro ḓifeila vhutshiloni na musi ri vhadededzi ri khou shuma. A huna muthu ane kha vhutshilo a dzula a tshi khou kona tshifhinga tshoṱhe a vha perfect. Zwino nda ndi khou ri kha vhana kha vha gude u shera mafhungo, vha ṱoḓe muthu ane vha mu fulufhela, vha ambe navho mafhungo. A huna muthu a si na thaidzo kha vhutshilo, ndi kha shango ḽa dzi thaidzo, mara thaidzo a dzi ngo ḓo ri vhulaya, a dzi ngo ḓo ri fhedzisa vhutshilo. Thaidzo dzi ita zwa uri ri wane experience ri ye phanḓa na vhutshilo, ri thuse na vhaṅwe. Thank you very much, man. I was talking with one of a neighbor. She was very close, and yet, mind you, once you are very close to such a family, we can call you a family member because you are one of the closest. She was sharing at times and saying that her children should never take such a decision, but rather look for good plan against what they're facing. Thank you.